Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally. Ole friends, visual production mingin chebay ole Photoshop journalism 5 chukan lautan le to do na min lo thir saka min lo subscribe min lo share zel turin kan som chewa chuan in mason na te kan min ron share zel tur pon kangen chewa tin harsat na in nei pon comment lama te min ron share tir zel la kan lo thiang ang kanin pui zel don ya chuan Photoshop hi tuna kan zurna hi 2020 ya 2015 angte 16 17 angte lo khoi thang view po khanin 2020 hi chu tikhana danglam zelatin tuna mi hi ka tuna kan video po hi kum ni thum no chuna danglam le do na ai thale update zo kan chok zel do na ka tiang khanin I ahun lai mil zela kan tutorial te po hi kan angel at thiam atha tin lo thiam view to te po khan 2020 chuan thil danglam tam taka om to ni ti kha Shriata Tra Achu Wang Chuan lesson 1 Rangkhani lo en zelanga thiat bel tur tam taka omani ti kha Shriata Tra 2015 na ithiam kha atok to iti ani chuanin tuna chuanin han khoila boda hu mai dona kalai khanin kan shet tur tam tak chuan kan soi zel dona ni khang khau kha ole tuna chuan voina chuan toolbar kan ziranga toolbar chu enting kan khoyang ole toolbar chu henglai a sir tlanga hian hi toolbar chu nia tool sang sang a omna ani toolbar chu ole toolbar hi ti hian line khatina oma line hi na da thea he lai chung hi mouse omna ta hian kan click anga chuan ti hian line khan le line ni indu ang ma ni du danangin ada the ani chuan tool so hi kan hathona bertur kan chem pui bertur ani chu kan hathona bertur man ruwa sang ania hi artist tan te photographer tan mai pon lo painting lampang chi ang chi te le thil sang designing eng po ani mai Photoshop man kan man ruwa om khom na ni ta hi chuan heng ho hi eng tin nge kan customize sang chung mi sang khoi dan sang ani awang chuan du dan ai nang don lova chu wang chuan I du dan anga I du nilem lawa om thut khan a noka I mi ta tiwaya ati boi mai thei che chu wang chuan I du ang takin preset kha I save the ni chuan ole ta hian a hnuai a hian dot pathum oma dot pathum a hian edit toolbar ai lo in tia ta tang hian edit thei ta ni right click tur lai dot pathum hi left ni lovin right click tur chu ti chuan achunga khian edit khian kan lu tanga ta hian an hoi ber tu a hian toolbar ti om thoni ta tang hian lu thei thowa lu dani nang rang ta ole ta tang hian kan lu tanga kan left click anga tiang khian alo lang don ani ole ta hian toolbar ti le extra tools ti lo oma extra tools chu enge kan ti chuan toolbar a hian kan tools man ho ta toolbar lang ho zong a kha ta hian om vekta kan le lo ko nga toolbar nunga hian tools aron lang nunga hian tools danga om zelaki alang lo heta po rectangle tools salo om ta anuya tools dang alo om nual ta heta po la zo nuya tikhan la zo thoma se tools dang si ho kha alo om zelta kha zung kha toolbar hen ron lang vek thei lawa chan chu nok don ani chu wang chuan khi ngawa khi kan edit theya kan da dang lam thei ta chuan artboard hi ida masak du chuan ti hian achung bera ti hian ashanin ida thei bok ta chuan ida masak du ho kha ti hian irem thei bok ani iman du masak ho kha chuan hei hi internan quick selection tools te po hi heta achung lama hianin akara te po hian ida zel thei ani
lugdewin lo anila eyedropper te po heta akar laka hian ida lang dei theita a alang lo howa kha anunga om ho kha kan ti ni chumo atira ron om sa photoshop ina an ron da sa photoshop siam tu ten ron da sa ang kha iti danglam thei ani ti hian gradient te po ran nge paint bucket ti te po a ranin nom ro se ti chuan ola ti hian kan da lang lo kha kan da lang chuak thei ta a kan default in kan da le lokanga chuan alang lo kha ida lang theya chuan a ranin ida chuak thei bokani o chu kan thiam tharani ta a chuan tuna chuan extra tools kha enge omjia kan ti chuan tuna ida lan ho alang ho ni lem lo apo alang ho apo idu lawa omani chuan i left click anga long press anga ti hian ida phei theita extra tools a hian ti hian kan handa phei mop photila kan du lo ang example mai ni hi ka du lo ka ti na ni chuang lovin example a rem handa phei mop photila ti hian kan du lo ho kha kan du lo ti lema kan man lutuk lem lo ho ba kan da phei ta a he lai chunga hian down ti oma kan click a tuna khan artboard te kha move tool hoi chia om ta ma se hi alo om to lo ta ni kan da bo to ta a khoi anga kan da bo kha mang le du thutila kan ting kan lak chuang kan ti chuan he la ya khan edit toolbar ti akhan kan right click anga ta hian hi alo oma a man thei tho ni ta tang hian kha aman thei to lo ti da lampang akok lem lowa heta kan da thla ti na ni chu kan anok kan ti awangin kan man lutuk lo awangin ma se man du thu na ka chuan ju lak chu thei tho ta a tin helai toolbar a po hen tlem te chu dikhani na ada thei ta heng lai hen rem thla vek thei ta anok kan ti a kan man du chu om se kan ti chun ti kha ta tang hian kan khoi danglam thei ta ni ole chuan extra tools om je kan hria a chuan heng lai soi danglam kwal dan po kan thiam to ta a long press atia jack kwal mai tur ani da ma sak tur le da hunun tur ti vela po o chuan kan du dana kan rem kha kan rem boi veu to a bul ranga ti kan du chuan he lai hen restore default alom ta hen kan click anga atira photoshop ina anon da siam tu tenan da tir abi ang khan aron om le ta ni ole chuan helai hen azona hian vv ti te mm ti te omai shortcut key ni ta ni shortcut key hi du imang thei ta a shortcut key hi atam tu sa tam em wang hian shortcut key hi ma ni du ang man maya adang he chu disable mai ta hi a thra a chan chu i khoi thiam dan kha apoi mo per ta a tun apo hei v khian artboard le move to aman thei ta khang ta kha idu du akha tan vai khat i click anga te khane du khai imang thei ta ni soile soi nu tul sa tam e wang hian shortcut ki poi lang thep thup hloma kada khan idu tak kha imang to mai do nan ni ole ti chuan han son kual vel dan le extra han thun lu dan zong te alak chu dan te kan thele ta vek mai ola tuna chuan helai nuai hi nge so ti hi am ziani ta le ole helai toolbar om lem lo wathlang anuya om te le khami toolbar kan lu na dot 3 dot te kha he ta tang hian a soin a height thei ani tuna hian a in click ta hei adum square pop ta kan click anga so helai kha dot 3 kha aron bo ta ni dot pathum kha kan click le nga aron lang le ta ni chu aso le height dara nim ta heng ho hi foreground color le background color ti te quick selection ang chi te screen mode te ole chuan kan hrele to ta hi chu ti hian kan solve kang chuan disable shortcut for hidden tool extra ain ti ta shortcut hidden tools kha
kan disable thei ta ani tiang kan disable chuan heng laia lo lang that tur kan tia kha abau ta ani om zia chu kan du lo kan man te chu kan hang to ka mang to ngai lo wang kan ti ho kha lak chho po kan lak chho to ngai lo ho kha tu kan hai thei ta ni chu ole chuan tun hai kan lut thalenga customize toolbar ini ta a chuan disable hi chu atul ka ti lo wang ti hian kan click lenga an click lenga chuan restore default ta kan ta a clear tools alom le ta ni heng zong hi a clear rak thei ta ni an clear vang ti khan extra hian automatically son phai ta vek mai ni extra changa lu vek ngai ang pona ti the khi toolbar khi arok veka pakhat chi omani pakhat chi om na san zu khi extra kan lu na tu rakha ni am zia chu kan okay chinanga khi ta khian kan right click nga khi a lo lang tur mai ne tu na kan clear zong toolbar mi zong kha kan right click khan lo lang ta tools pakhat khata khian kan clear vek pan om ngei ta ani chu kan share ta tan chuan chung bera hi edit toolbar kha om le ta ala om renga chuan kan lu ta kan restore le thei vek ta chuan kan du ang tak kan remakha an du ang tak kan remakha helai hian save preset ti ta hena save thei ta ni kan save thei ta chuan load preset atang hian kan la lut thei ta ani ole ti khan kan hre kim thokhatin ka hria chuan helaya kan save preset ti kual vel kherlo hian engtin nge kan save ang kan ti chuan ama sa le son ma sa kan zir to ang khan window workspace khan kan lut thale chinanga workspace khan new workspace khan kan lut tanga helaya hi toolbar menu bar po khi tikhian kan tel du chuan tuna kan khoi dang lama kha kan khoi dang lam nuwa tikhian a preset khat workspace atang khian is save thei tho ani am zia chu heng laya mi kha preset kha a hana va save kher lo po khan tikhan i mang ve thei ni chuan workspace nang ma workspace man chu hun khan khang kha automatic in toolbar idu dan workspace toolbar set kha is i preset asan pa save kher ngal lo khan alo om don ani ole kha toolbar customize dan ania lo zir le phutla kan kal chaklu tuk chuan then khatan harsa alo tling theya chu wang chuan kha lo practice le mop la tin download chungchang a hianin link te photoshop lesson 1 khanin kan photoshop man mek tuna kan zirtina mek hi kan da at mani khanin min ron remove sakama se tuna hian alo om le automatic in ingmapal te pom ve thina chu wang chuanin lesson 1 kha uluk dewin lo en ula ta khan a download dan le site oma dan khanin in lo lut ve me nga link kan da atlu theilo chuan khata tang khan direct in lo lut ve mai don ania ole tools le engemo ne te kan zir chho mo pa kan soi to ang khan kan zir rei to lawang tools se chu amaro chu a tangkai dan zir zelang khan thil dang khoi pa in kanin shil chho zelanga ole khati zong kha lesson 5 atana kan zir thei chu ani kan lo me